자, 인사하시겠습니다. 자, 모델의 민트게. 안녕하십니까. 사무차노. 오늘도 아이들과 수고하신 선생님과 함께 자, 오늘도 хүүхдүүдийнхээ төлөө хөдөлмөртэй багш нартайгаа хамт 공과 교제를 하게 되었습니다. ангийн хичээлийн цагаар уулзж байна. 아이들과 함께 하시라고 수고 많으시고요. За, хүүхдүүдтэй хичээл заах гэж бүгдээ их хөдөлмөрцгөөж байгаа. 오늘 말씀을 통해서도 өнөөдрийн үгээр дамжуулаад 아이들에게 필요한 말씀이 전해질 수 있도록 기도하겠습니다. хүүхдүүдтэй хэрэгцээтэй үгийг зааж өгөөсэй хэмээн одоо хүсэж байна. 자, 기도하고 시작하겠습니다. залбираад эхлэе. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Амьд өршөмний бурхааваа баярлалаа. 우리를 사랑하셔서 구원해 주시고 Биднийг хайрлан аварч өгч 이 땅에 남겨주셔서 하나님의 뜻을 행할 수 있도록 허락하신 것 감사를 드립니다. энэ дэлхий дээр үлдээн бурхан таны хүслийг гүйцэтгүүлж чадхаар тусалж өгсөн талархаж байна. 우리를 구원하여 주실 뿐 아니라 биднийг аварч өгөө зогсоогүй. 충성되이 도와주셔서 하나님의 일인 교사를 맡겨주셨습니다. эдгэмжид хэмээн тооцсон бурхан таны ажилуулах багшийн үйлчлэлээр танилж өгсөн мөлий. 교사의 직분을 수행함에 있어서 багшийн үйлчлэлээ хийндээ 하나님께 충성된 마음으로 할 수 있도록 도와주시고 бурхан тандаа эдгэмжтэй сэтгэлээр үлдэж чадхаар тусалж өгнө. 우리의 귀를 열어주셔서 бидний чихийг нэ 하나님 말씀을 깨닫게 하시며 бурхан таны үгийг ухаарч 그 말씀을 내 생활 속에 실천하게 도와주셔서 энэ сонсон үгээ амьдралдаа хэрэгжүүлж чадхаар тусално. 그 말씀으로 아이들과 교제할 수 있게 되기를 원합니다. энэ үгээ хүүхдүүдтэй дамжуулж өгөхийг хүсэж байна. 정부에 수고하는 교사분들 항상 기억하여 주시고 орон бүртэйгээ багш нарт маань мэрэгүү ухааны өгнө. 이들에게 하나님의 지혜와 능력을 더하여 주시기를 원합니다. бурхан та өөрийн мэрэгүү ухаан болон хүч чадлаа харилно. 이 시간도 함께 해주시는 것 감사를 드리며 энэ цагтаа хамт байж өгж байгаа тань талархан 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 예수스의 нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 오늘은 삼손에 대해서 배우도록 하겠습니다. За, өнөөдрийн хичээлээр дамжуулаад самсоны талаар үзгэнэ. 이스라엘 12번째 살인 삼손에 대한 말씀을 통해서 За, Израилийн 12 шүүгчдийн нэг болох самсон бахна. 우리에게 주는 교훈이 무엇인지 За, үүгээр дамжуулаад бидэнд өгж байгаа сургамж нь юу юм болоо? 같이 생각해 보도록 하겠습니다. хамтдаа энэ цагаар дамжуулаад бодож үзье. 먼저 성경을 읽도록 하겠습니다. За, эхлээд Библиэс олж уншъя. 사사기 13장 Шүүгчд 13, 2절로 13-ийн 2-оос 5절 5-절. 사사기 13장 2절로 5절 За, шүүгчд 13-ийн 2-оос 5-절 찾으셨으면 олсон болов 2절부터 5절까지 2-оос 5-절 읽어드리도록 하겠습니다. уншаад өгье. Дааны ургийн цорогийн хүү Маано хэмээх нэртэй нэгэн нэр байжээ. Түүний эхнэр нь Хүүсэр тул хүүхэд төрүүлсэн би. Эсний тэнгэр элч эмэгтэйд үзэгдэн үзэгтэн чи Хүүсэр хүүхэд төрүүлээгүй боловч жирэмсэж хүү төрүүлнэ. Одоо болгоомжлох тун усан үзмийн дарс болон сархтыг ууж үл болно. Узар идэг идэж үл болно. Үзэгтэн чи жирэмсэж хүү төрүүлэх болно. Тэр хөвгүүний тэргүүн тонгороо бүргэж болохгүй. Учир нь тэр ихийн хөвлөд байхаасаа бурхан зориулагдсан тусгаарлагдсан назир хүн болох юм. Тэр филистичүүдийн гараас Израилийг аварч эхлэн гэж хэлв. 무슨 말씀이냐면 За, ямар утгатай үг вэ гэхээр 이스라엘 백성을 통해서 하나님께서 가나안 정복을 하셨습니다. за, Израиль ард түмнээр дамжуулаад бурхан Канаан нутгийг эзлүүлдэг. 가나안 정복한 이스라엘 백성들은 За, тэрхүү Канаан нутгийг эзэлсэн Израиль ард түмэн 하나님을 잘 섬기고 살았습니다. одоо бурхандаа сайн үйлчлэн амьдарч байсан байгаа. 하지만 그때 세대들이 다 죽고 Тэгтэл өнгөрсөн үеийнх нь одоо хүмүүс бүгдээрээ өвөд болж 하나님을 알지 못하는 세대들이 за, бурхныг мэдэхгүй үеийнх нь одоо шинэ үеийнх нь бий болсон байна. 가나안 땅에 살면서 Тэгээ Канаан гэдэг газар амьдрангаа 하나님께 범죄하기 시작했습니다. бурхан гэмнүүд үлдэж эхэлсэн байгаа. 그때부터 하나님께서는 Тэгэх болгонд бурхан 이스라엘의 주변 민족들을 통해서 Израилийн ойрох зэрэг илдээдэг тэрхүү улсаар нь дамжуулаад 가나안 백성 민족들을 징계하셨고 тэрхүү Канаанд амьдарч байгаа Израиль ард түмнийг сахилгажуулдаг гэсэн байна. 그 징계를 통해서 이스라엘 백성은 회개하고 하나님께 부르짖으면 тэрхүү сахилгажуулалтаар дамжуулаад бурхан Израиль ард түмэн бурханд хашгирдаг байсан байна. 하나님께서 За, бурхан 사사라는 사람을 보내서 구원해 주셨습니다. тэгэх үе болгонд одоо шүүгч гэдэг хүмүүсийг яхнаа илгээж өгдөг байсан байна. 사사 시대는 그런 사사의 이야기가 기록되어 있습니다. За, тухайн үеэс хулан шүүгчдийн одоо хийдэг ажлууд нь өрнөж байгаа байна. 범죄하고
гимнүгэл үр төвд нь 징계를 받으면 одоо сахилгажуулна. 사사를 보내서 구원해 주시고 Тэгхимээс сахилгажуулсан орсон байгаа Израиль ард түмнийг шүүгчдээр дамжуулан аварч өгдөг гэсэн байна. 이 반복된 역사가 기록되어 있습니다. За ийм түүх одоо давтагдсан байдаг байна. 그 중에 За тэр дунд 삼손이라는 사사를 보내주셔서 одоо Самсон гэдэг шүүгчийг илгээсэн үе би 하나님께서 블레셋 사람에게 징계를 받고 있는 이스라엘 백성을 구원하신 이야기입니다. за Билесчүүдээс болоод сахилгажуулалт буюу тэр хүнд зовлон идэлж байгаа Израиль ард түмнийг одоо авардаг байна. 여기 읽어보셨던 것처럼 За түрүүний уншсан үгтэй адилхан. 이 삼손은 어떤 집안에 태어났냐면 За Самсон маань ямар айл төрсөн бэ гэхээр 마노아라는 사람의 가정에 태어났습니다. Мана хэмээх нэртэй айлд төрсөн гэж. 이 마노아의 가정에는 За нөхөө Мана гэдгээр 자식이 없었어요. одоо хүүхэдгүй байсан байгаа. 근데 하나님께서는 Тиймээс бурхан 마노아를 통해서 Манагаар дамжуулаад 이 가정에 삼손을 태어나게 하셨습니다. энэ айлд яхнуу Самсон гэдэг хүүхд төрүүлнэ гэж амссан байна. 많은 유대인들이 있었지만 За маш олон юдэчүүд амьдарч байгаа. 그 많은 사람 중에서 Тэр олон хүмүүс дундаа 특히 마노아라는 사람 택해서 삼손을 태어나게 한 이유는 무엇일까? онцгойлоо Мана гэдэг гэрч тийм ээ Самсоныг бурхан илгээсэн шалтгаан юу юм болоо? 하나님께서는 За бурхан 마노아를 통해서 삼손을 태어나신 이유가 있습니다. Мана гэдэг айлаар дамжуулаад Самсоныг илгээж өгөх зорилго байгаа хнэ. 그게 어떤 것일까? За тэр маань юу вэ гэхээр 먼저 그걸 좀 보도록 하겠습니다. за бүгдээрээ түүний талаар бодож үзье. 창세기 13장 Шүүгчд 13 8절을 보시면 13-ийн 8 дугаар эшлэлийг харах юм бол 8절 같이 읽겠습니다. за 8-ыг хамт уншия. Тэгтээ Мана эзэн залбирч эзэн минь төрөх гэж би хүүгүнд юу үйлдэл зохийг бидний сурахын тулд таны илгээсэн бурхны хүнийг дахин бидэнд ирүүл сойрхооч гэв. 자, 마노아를 통해서 하나님께서 삼손을 보내신 이유는 За Мана гэдэг хүнээ тэрхүү гэрээр дамжуулаад бурхан одоо Самсоныг илгээсэн шалтгаан нь 많은 이스라엘 백성 중에서 마노아를 택한 이유가 여기 기록되어 있습니다. за тэгвэл маш олон Израильчууд дундаа Мана гэдэг одоо хүнийг сонгосон зорилго нь энд байна. 뭘까요? За юу ах нь вэ? 마노아의 아내에게 하나님의 사자가 나타났습니다. За Манагийн эхнэртэй одоо бурхны тэнгэр илж үзэгдсэн байна. 6절, 7절 나타나서 6-7 дугаар эшлэлээр 아내에게 말씀하시죠. за үзэгдэн эмэгтэйд ийм хэлж байгаа. 내가 잉태를 할 거고 За чи хүүхэдтэй болно. 그리고 사람이 태어날 건데 Тэгээ нэг одоо хүүхэд төрүүлнэ. 그 사람 태어날 때부터 하나님께 바쳐진 나신이 될 거다. За тэр болохоор төрхөөсөө бурхан зориулагдсан тусгаарлагдсан назир хүн. 그 이야기를 들은 아내가 За үүнийг сонсон эхнэр 마노아에게 이야기합니다. за Мана буюу нөхөртэй хэлдэг бахнэ. 하나님의 사자가 나에게 За 나타나서 бурхны тэнгэр илж надад үзэгдэн 우리에게 아이가 생길 거고 бидэнд хүү өгнө гэсэн. 그 아이는 Тэр хүүхдийг 하나님께 바쳐진 나신이 될 거다. одоо бурханд зориулагдсан тусгаарлагдсан назир хүн болгон өсгөх хэрэгтэй. 이런 이야기를 들었습니다. За ийм зүйлийг би сонссон. 여러분에게 만약에 하나님의 사자가 За 나타나서 магадгүй та нарын өмнө бурхны тэнгэр илж шатыг гарч ирээд 여러분에게 자식이 생길 거고 одоо та хүүхдтэй болно. 그리고 그 자식은 Тэгээ тэр хүүхд чинь 하나님 선택하신 자식이 될 거다. бурхны сонгогдсон хүүхд байх болно. 그런 이야기를 들었다면 어떻게 생각하십니까? За ийм зүйлийг сонсох юм бол юу одоо ямар сэтгэл төрөх вэ? 많은 사람들은 아이를 임신하게 되면 За маш олон хүмүүс тийм ээ хүүхдтэй болох юм бол 그 아이에 대해서 기도를 합니다. тухайн хүүхдтэйгээ төлөө залбирдаг. 어떤 기도를 하느냐? За юу залбирдаг вэ гэхээр 우리 아이가 건강하게 태어나게 за 해주시고 миний хүүхд тийм ээ эрүүл сайн байж чад тийм ээ төрж чадахын төлөө гэж залбирдаг байна. 건강하게 잘 자랄 수 있도록 해주시고 Эрүүл сайн өсөж торнож чадахын төлөө гэж залбирдаг. 착한 아이로 За их сайн хүн болж 똑똑하게 их ухаантай 나중에 부자가 나중에 성장해서는 одоо хожимо өсөж торноод 부자가 되게 одоо их баян хүн болох 공부도 잘하게 их одоо мундаг тийм ээ боловсралтай хүн болохын төлөө 이런 기도를 하지 않아요? одоо ийм хүүхдийн төлөө ийм сэдвээр залбирдаг те. 우리의 기도는 За бидний залбирлал бол 어떤지 생각해 봐야 합니다. за одоо ямар хөө залбирлыг бурхан төрж ийнэ гэдгийг эргэж бодох хэрэгтэй. 혹시 육신적인 것만 구하지 않냐? Магадгүй бие махбодоор одоо дуусан тийм залбирлыг хийж байгаа юм шиг зэ. 만화는 기도가 달랐어요. За Манагийн залбирлал өөр юм байна. 8절을 다시 한번 За 읽어보시면 8 дахь ишлэл дахин уншия. Тэгтээ Мана эзэн залбирч эзэн минь төрөх гэж би хүүгүнд юу гүйлбэл зохийг бидэнд сурахын тулд таны илгээсэн бурхны хүнийг дахин бидэнд ирүүл сойрхооч гэв.
자, 만화의 기도는 이런 거예요. За манайгийн залбирсан залбирлын агуулга ийм байна. 그 사자가 다시 한번 나타나서 За бурхандаа өөрийн тэнгэр элчээ дахин нэг үзэгдүүлнэ. 우리에게 얘기를 해달라는 겁니다. За бидэнд нэг мэдүүлж өгөөч гэж байгаа. 뭘 За 얘기되느냐? юу хийж өгөөч гэж 어떻게 байгаа 하면 гэхээр 똑똑하게 키우겠습니까? яавал нэг ухаантай тиймээс сэргэлэн цагаа хүүхэд болгож өсөх вэ? 어떻게 하면 건강하게 돈 많이 버는 아이로 태어나게 성장할 수 있게 За 하겠습니까? яавал эрүүл их тийм ээ ажмаа их мөнгө олдог тийм чинэл хүүхэд болгож өсөх үү? 그걸 기도한 게 아니에요. Ийм зүйлийн талаар залбирсан биш ээ. 뭘 기도했어요? За юуны талаар 어떻게 залбирсан 하면 яавал 이 아이가 энэхүү төр хүүхэд маань 하나님의 뜻을 이룰 수 있게 우리가 키울 수 있겠습니까? Бурхны хүслийг гүйцэтгүүлэхийн тулд бид нар яаж одоо хүмүүжүүлэх вэ? 어떻게 키워야 하는지 그걸 우리에게 가르치십시오. Яаж одоо тийм ээ хүмүүжүүлэх ёстой маань биднэрт одоо зааж сойрхооч гэж. 즉 기도 내용이 뭐냐? За залбирлын агуулга нь юу вэ нөө? 하나님이 주신 자식이기 때문에 За бурхан таны өгсөн хүүхэд учраас 우리가 어떻게 키워야 할지 모른다는 거예요. бид нар тэр хүүхдийг яаж одоо өсгөж хүмүүжүүлэх вэ гэдгийг сайн мэдэхгүй байна. 그러니까 Тийм учраас 하나님이 우리에게 알려주십시오. бурхантай бид нар одоо мэдүүл сойрхно гэж. 우리가 이 아이에게 어떻게 가르쳐야 하는지, За бид нар энэ хүүхдтэй яаж зааж сурах вэ? 무엇을 가르쳐야 하는지, Юуг одоо хийж сурах вэ? 어떻게 하나님 뜻대로 잘하게 하는지 Яавал бурхны хүслийг гүйцэтгүүлсэн хүн болох вэ? 그걸 알려달라는 거예요. За түүнийг бид нар зааж өгөө гэж. 우리의 기도도 마찬가지예요. За бидний залбирал мөн ялгаагүй. 기도는 залбирал бол 우리가 원하는 것을 하는 게 아닙니다. бид нар өөрсдөө хүсдэг зүйлээ гуйдаг биш юм аа. 하나님께서는 Бурхан 우리가 구하는 것이나 бидний гуйж байгаагаас 우리가 생각하는 것 이상을 넘치게 해줄 분이라고 하셨습니다. бидний бодож байгаагаас харин одоо хангалттай их тийм ээ нөхөж дүүргэж өгдөө гэж байгаа. 근데 우리는 우리의 정욕을 위해서 구한 경우가 많죠. Тэгтэл бидний залбирал бидний махан биеэр дуусах тохиолдол байдаг. 하나님 이것도 해주시고 Бурхан минь энийг 저것도 хийх 해주시고, гэж түүнийг 우리 өгөөч. 가족 지켜주시고 Бидний гэр бүлийг 우리 хамгаалж 복 өгөөч. 주시고 Бидний өрөөж өгөөч. 혹시 우리의 기도가 За бидний залбирч буй залбирлын 내가 агуулга 원하는 거 달라가는 거 그런 기도가 아닌지 одоо 모르겠어요. миний тийм ээ бие махбодын хүслийг л гүйцэтгүүлэхийн тулд одоо гуйж байгаа залбирал байна уугүй юу гэдгийг харах хэрэгтэй. 주세요 주세요 Одоо нэгсэндээ тийм ээ өгөөрэй. 그런 기도가 아닌지 За 모르겠어요. ийм залбирал байх вэ гэдгийг яг нь харах хэрэгтэй. 하지만 만화의 기도는 Тэгтэл манайгийн залбирлын агуулга 뭐였어요? юу байсан бэ нөө? 주세요가 아닙니다. За өгөөч гэдэг биш. 하나님 뜻이 무엇인지 가르쳐 주세요. Бурхан таны минь хүсэл юу вэ гэдгийг зааж өгнө гэж байна. 그 뜻대로 할 수 있도록 가르쳐 주세요. Бурхан таны хүслийн дагуу одоо гүйцэтгүүлэхийг хүсэж байна. 하나님께서 Бурхан 그 많은 이스라엘 백성 중에서 만화를 선택한 이유가 이겁니다. тэр одоо Израиль хүмүүс дундаа манайг сонгосон зорилго нь юу вэ? Энд гарч байгаа хэрэг. 하나님은 지금도 찾고 계십니다. Бурхан одоо хүртэл одоо хайсаар байдаг. 하나님 뜻에 맞는 사람 찾고 있어요. Бурханы хүслийг гүйцэтгүүлэх хүнийг хайсаар байдаг. 그런 기도를 하는 사람 찾고 있다는 겁니다. Одоо ингэж Бурханы хүслийг гүйцэтгүүлэхийн төлөө залбирах хүнийг яг нь хайдаг байна. 만화는 За манайгийн хувьд 그런 사람이었어요. тийм хүн нь байсан байна. 우리는 기도가 За тэгвэл бидний залбирал 만화와 같아야 합니다. яг манайтай адилхан болсон байх 그 хэрэгтэй. 기도를 대표적으로 보이신 분도 예수님이죠. За тэрхүү залбирлыг боддоо жишээ олж хийсэн нэгэн бол Есүс. 여기 잡아주시고요. За шүүгчид номоо авч урагдаа 마태복음 26장을 Матай 보시면 26-р бүлэг. 예수님의 기도를 통해서 За Есүсийн залбирлаар 우리가 기도를 дамжуулаад 어떻게 해야 되는지를 알 수 있습니다. бид нэр яаж залбирах ёстой вэ гэдгийг яг нь мэдэх хэрэгтэй байна. 마태복음 26장 Матай 26 39절 39 39절 읽어드리도록 하겠습니다. 39-ийг уншаад өгье. Тэр жаахан цааш яваад нүрээрээ унаж эзэн минь болж өгвөл надаас энэ аргийг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш харин таныхаар болоо гэж залбирлаа. 예수님이 잡히시기 그날 밤에 기도하신 내용입니다. За Есүс баригдахаас үлдэхээс өмнөх өдөр одоо залбирсан бахна. 예수님께서는 십자가의 고통을 아셨어요. Есүс загалмайн зовлон өөрөө мэдчихсэн. 근데 그걸 이루기 위해 오셨죠. Тэгтэл тэр зовлонгоо ялаа гүйцэтгүүлэхийн тулд өөрөө мэдэж ирсэн баг. 그래서 기도하신 겁니다. Тиймээс залбирч байгаа бахна. 아버지가 할만하시거든 За эзэн минь ээ. 이거를 이 자녀한테 피하게 해달라고. Болж өгвөл надаас энэ аргийг өнгөрүүлээч гэж байна. 그 고통을 너무나 잘 아시기 때문에 Тэр зовлон хичнээн аимшигтай вэ гэдгийг өөрөө мэдж байгаа учраас 육신을 가진 예수님께서도 그걸 피하고 싶었습니다. энэ хөө бие махбодтой учраас яг нь Есүс ч гэсэн тэрхүү зовлонгоос одоо яг нь амжирахыг хүссэн байна. 하지만 그것이 Гэхдээ тэр нь 하나님의 뜻이 아닌 줄 одоо 알았어요. өөрийнхөө бурхны хүсэл биш ээ гэдгийг мэдсэн байна. 하나님 원하는 걸 알고 있습니다. Бурхны хүсэж байгаа зүйлийг мэдэж байсан байна. 그래서 뭐라고 기도해요? Тиймээс юу гэж нөө? 내 뜻대로 마옵시고 Гэвч миний хүслээр биш 아버지 харин таныхаар 원대로 하옵소서. болгоо гэж байна.
이게 기도입니다. За энэ маань залбирлахгүй юу? 기도는 어떻게 해야 되느냐? За залбирлыг яаж хийх хэрэгтэй вэ? 나를 위해서 기도하는 것이 아니고 өөрийнхөө төлөө залбирдаг биш юм аа. 하나님의 뜻을 위해서 기도합니다. Бурхны хүслийг гүйцэтгүүлэхийн тулд залбирдаг байна. 하나님의 뜻을 이루기 위해서 기도해야 합니다. Бурхны хүслийг гүйцэтгүүлэхийн тулд залбирах хэрэгтэй угаасаа. 그리스도인이 구원받은 이후에 Аврагцаа Христ итгэж хүмүүс аврагцснаас хойш 말씀을 많이 배웁니다. үгийг маш их сурдаг, 암송도 하죠. маш их чэйжилдэг. 여러분들 기억나는 말씀들이 있을 За 겁니다. та нарт маань ч гэсэн тийм ээ толгойд одоо тогтоогдсон чэйжилсэн ишлэл байж таа. 그 말씀대로 살아가야 하는 것도 알고 있습니다. Энэхүү чэйжилсэн одоо өөрийн дотор байгаа үгийн дагуу амьдрах хэрэгтэй гэдгийг мэдчихэж 그 байгаа. 말씀대로 살아보신 분들은 알겠지만 За энэ үгийн дагуу бодитоор амьдрч үзсэн хүмүүс нь бол 그게 мэдчихэж байгаа. 쉽던가요? Амархан байна уу? 말씀대로 살아보기가 쉬워요? Үгийн дагуу амьдраад үзсэн тийм ээ амархан байсан уу? 너무나 어렵습니다. Дэндүү хэцүү тийм ээ. 말씀은 알지만 Үгийг бол мэдээтэй тийм. 그 말씀대로 살아가는 게 어렵기 Тэр 때문에 үгийн дагуу үйлдэж амьдрна гэдэг хэцүү. 우리는 말씀은 말씀이고 Бид нар болохоор тийм ээ үг бол үг аа. 생활은 생활이라고 Амьдрал бол амьдрал хэмээн бодож амьдрдаг. 기도를 그때 해야 하는 거예요. За залбирлыг яах нь тэр үедээ хийх хэрэгтэй. 하나님, Бурхан минь аа. 하나님 말씀대로 사는 것이 어렵습니다. Бурхан таны үгийг гүйцэтгэж амьдрмаар байна хэцүү байдаг. 그것이 하나님 뜻인지 알고 있습니다. Одоо ингэж амьдрах нь Бурханы хүсэл гэдгийг бол мэдээ дээ. 하지만 내 육신은 Тэгтэл миний энэ бие махбод 그 말씀대로 살기를 싫어합니다. таны үгийн дагуу амьдрахаас дургуутаад байна. 말씀을 부인하고 잊어버리려고 합니다. Үгийг өгөөсгөөж мартаад амьдрах гэдэг. 하나님, Бурхан минь 제 육신대로 하지 않게 하시고 миний бие махбодын хүслийн дагуу гүйцэтгэхгүй байхаар туслана. 그 말씀을 내 생활 속에 실천할 수 있도록 Энэхүү мэдээж байгаа үгээ амьдралдаа бодитоор хэрэгжүүлэх. 그래서 하나님 뜻을 이룰 수 있도록 Хэрэгжүүлснээр дамжуулаад Бурхан таныхаа хүслийг гүйцэтгүүлж 저를 붙잡아 주시고 амьдрахаар тусалж 제가 өгнө. 행할 수 있도록 Намайг бодитоор үйлдүүлж өгнө. 힘을 달라. Хүчийг өгөөрэй. 그런 기도를 해야 합니다. За ингэж залбирах хэрэгтэй ахна. 기도는 나를 위해서 기도할 뿐 아니라 Залбирлаад өөрийнхөө төлөө залбирах зогсохгүй. 마노아가 했던 것처럼 За манагийн залбирсан 예수님이 했던 залбир. 것처럼 Есүсийн залбирсан залбирлын агуулгатай адилхан 뜻을 이루기 위해서 Бурханы хүслийг гүйцэтгүүлэхийн тулд, 하나님 뜻을 알기 위해서 Бурханы хүслийг ухаарахын тулд, 하나님 뜻을 행하기 위해서 Бурханы хүслийг бодитоор үйлдэж амьдрахын тулд 그런 기도 тийхүү залбирах хэрэгтэй байна. 그것이 Тэр маань 하나님 뜻에 맞는 겁니다. Бурханы хүсэлд нийцнэ гэж байна. 하나님은 За Бурхан 그런 사람을 찾아서 тийм хүнийг хайж 일을 하신다는 거예요. ажиллаа хийлэгдэг байна. 그래서 삼손이 Тиймээс Самсон 마노아의 가정에 Мана 태어납니다. гэдэг гэрт мэндэлсэн бахна. 다시 13장에 Тэгэхээр 와보시면 шүүгчид 13 руу очие. 사도행전 13장 13, 5절 13-ийн 5. 읽어드리겠습니다. 5-ыг уншаад өгье. Өзөгтөн чи жирэмсэж хүү төрүүлэх болно. Тэр өвгөний тэргүүнд тонгорог хүргэж болохгүй. Учир нь тэр ихийн хөвлийг байхаасаа Бурхан зориулагдсан тусгаарлагдсан назир хүн болох юм. Тэр Филистичүүдийн гараас Израилийг аварч ирлэн гэж хэлв. 4장 와서 한 얘기가 뭐냐면 За Бурханы тэнгэр ич гараад айлцсан хүн юу вэ гэхээр 아들을 못 낳던 너에게 아들이 태어날 거고 за хүүхэд хүүсэр эмэгтэйгээс хүүхэд төрүүлэх болно. 그리고 그 아들은 보통 아들이 아니다. За тэр хүүхэд чинь зүгээр ийлж ирэн тийм ээ хүүхэд биш. 하나님께 바치운 나실이 될 거예요. Бурхан зориулагдсан тусгаарлагдсан назир хүн. 태에서 나음부터 Одоо ихийн хилээд байхасаа 이 아들은 어때요? тэр хүүхдний ямар хүүхд юм уу? 선택받은 겁니다. Сонгогдсон хүүхдээ 하나님 гэж. 선택을 받은 거예요. Бурхан сонгосон бахнэ. 여러분 대통령의 선택을 받으면 어때요? За ерөнхийдөө сонгох юм бол яах вэ? 그 사람은 Тэр хүн 앞으로 앞날이 걱정이 없죠. одоо цаашдаа амьдрах өдрүүдтэй санаа зовхгүй. 왜? Яагаад? 대통령이 선택했습니까? Ерөнхийдөө ч өөрийг сонгосон учраас. 그런 생각을 할 겁니다. За тэгээ бодно. 하지만 Гэхдээ 이 성경에 말하는 건 달라요. за энэ хөө Библиэр хэлж байгаа өөрөхнэ. 삼손은 Самсон 뱃속에서 있을 때부터 ихийн хилээд байгаасаа эхлэж 태어남부터 하나님이 아신 바 되었고 за төрхөөсөө эхлэж яхнаа төрөхтөл Бурханаар сонгогдсон болж төрсөн. 나신으로 선택되었습니다. За назир хинээ одоо сонгогдсон бахнэ. 근데 그의 삶이 어떻습니까? За тэгвэл Самсоны амьдрал нь ямар байсан бэ? 성공적인 삶을 살았습니까? Үнэхээр амжилт бүтээлээ гаргасан тийм амьдралаар амьдарч чадсан уу? 삼손은 Самсон 성장하면서 одоо өсөж төрнөнгөө 하나님이 주신 능력으로 힘이 셌지만 Бурхны өгсөн хүч байсан учраас мэдээж хүчтэй байсан. 그렇게 성공적인 삶을 살지 못했어요. Гэхдээ яг нь амьдралынхаа бүх алхам бүрт амжилтыг гаргаж чадаагүй байна. 여자에 빠져서 За эмэгтэй хүн дундад 눈이 빠지는 нүд нь одоо тийм ээ 그리고 블레 사람들에게 조롱거리가 되는 нүдээ хуурдаг филистичүүдийн өмнө ничгүүртэй байдалд ордог. 그런 그렇게 영광스럽지 못한 삶을 살았습니다. Алдарт амьдралаар яг нь амьдрч чадаагүй байна. 이걸 통해서 우리가 생각해야 될 건 За 뭐냐면 үүний одоо үгээр дамжуулан бидний сурах ёстой зүйл юу вэ гэхээр 구원이 за аврал 우리의 삶을 бидний амьдралыг 보장하는 건 아닙니다.
одоо баталж өгдөг зүйл биш ээ гэсэн. 평안하고 행복하고 늘 만족스러운 삶을 보장하는 건 아니란 거예요. За аврагдсан гэх тийм ээ үргэлжлээд бүх амьдрал нь амар тайван сайхан тартан болчин гэдэг үг биш ахна. 하나님께 선택한 삼손이 성공적인 삶을 살지 못했던 것처럼 Эхий хэвлээд байхасаа сонгогдсон Самсон яг нь амьдрахын явцдаа одоо алтай хэмжил гаргасан. 우리가 구원받았지만 Тэгвэл би гэдэг хүн аврагдсан боловч 우리가 성공적인 삶을 살지 못할 수가 있어요. аврагдсанаас хойш яг нь үргэлжлээд амжилтыг гаргаж чадахгүй гэсэн. 여기 잡아두시고요. За энэ үгээр дахин хавчруулдаа 베드로전서 Петр 4장 Петр 4 베드로전서 4장 12절로 12-оос 13절 13 같이 읽도록 하겠습니다. Асан бол хамт уншия. Хайр хүмүүс минь та нарыг сорихын тулд дундчин нэрээр гал сорилтанд ямар нэгэн хачиргалтай юм та нар тохиолдсон мэт бүү гайх. Харин Христийн зовлон хуваалцдагтаа баярл. Ингэснээр мөн түүний алдар илчлэгдэхэд та нар хөөрөн баярлах юм. 자, 무슨 말씀이냐? За ямар утгатай үг вэ гэхээр 구원받았다고 해서 аврагдсан гээ 우리에게 근심 걱정 고난 환난이 없다는 게 아니에요. биднэрт яг нь санаа зовнил зовлон ирэх байж биш ахгүй юу? 구원받았다는 것은 За аврагдсан гэдэг чинь 하늘나라에 갈 수 있는 자격이 주어진 겁니다. Тэнгэрийн улсад очих эрхийг авсан гэсэн. 하나님의 자녀가 된 자격이 주어진 겁니다. Бурхны хүүхэд болох эрхийг авсан гэсэн. 하나님께서는 За бурхан 하나님 자격에 맞는 Бурхны тэрхүү одоо хүүхэд болсонтой адилхан 그런 영광을 주시고자 합니다. одоо Бурхны хүүхэд болсонтойгоо адилхан яг нь тэр хэмжээнд тэрхүү алдрыг өгөхийг хүсээд байна. 구원받은 모든 사람들에게 Аврагдсан бүхий л хүмүүс 천국 갈 수 있는 그런 소망을 주셨고 Диваачнд очих найдварыг өгсөн байгаа. 거기에 맞는 영광까지 주시려고 하는 겁니다. Тэгээ диваачнд очих хэмжээний яг нь алдрыг нь ч гэсэн өгөхийг хүсжээ. 그 영광은 За тэр алдрыг 그냥 주어지는 게 아니에요. зүгээр нэг хар аяндаа яг нь хүлээж авдаг биш ахна. 그 영광은 Тэр алдар бол 고난과 함께 зовлонтой хамт 주어지는 겁니다. ирдэг зүйл ах. 그래서 구원받은 이후에 Тиймээс аврагдсанаас хойш 고난도 없고 зовлон байхгүй, 걱정도 없고 санаа зовнил 근심도 байхгүй, 없고 санаа одоо уй тургууныг байхгүй. 그렇게 말씀하지 않습니다. Одоо ингэж амьдрна гэж айлдаг байна шүү дээ. 지금 읽은 말씀처럼 За түрүүний уншсан үгтэй адилхан 우리에게 시련이 있다는 겁니다. бидэнд сорилт ирнэ. 그걸 이상하게 생각하지 말라는 Гэтэ 거예요. түүний хачиргалтай зүйл тохиолдсон мэт бүү гайх гэж байна. 왜요? Ягаад 영광을 주기 위해서 энэ үйл явцаар дамжуулаад алтрыг өгөх гээд шүү дээ. 그런 고난과 시련이 있다는 거예요. Тиймээс яг нь зовлон сорилт гэдэг зүйл учрах нь байна. 구원받은 이후에 За урдснаасаа хойш 너무 힘들다, дэндүү хэцүү юм аа. 너무 어렵다. Дэндүү хүнд байна. 그게 이상한 일이 아니라는 거예요. Хачиргалтай сонин одоо тохиолдохгүй зүйл учирсан биш ахна шүү. 하나님 우리에게 За бурхан бидэнд 계획하셨던, одоо төлөвлөсөн байгаа. 허락하셨던 Одоо зөвшөөрсөн байгаа. 그리스도에게 반드시 있다는 겁니다. Аврагцсан Христ итгэж хүмүүст ийм зүйл гарцаагүй тохиолдох болно гэдгээ хүлээн одоо зөвшөөрсөн байна. 왜요? Ягаад? 영광을 위해서요. Үүгээр дамжуулан алдрыг өгөхийн тулд. 우리가 구원받은 이후에 За бид нар аврагцсанаас хойш 영광을 위해서 алдрын төлөө 그 고난과 시련을 тэрхүү зовлон сорилтыг 잘 이겨내는. сайн даван туулах хэрэгтэй. 근데 사사 삼손은 За тэрхүү шүүгч Самсон 선택을 받았지만 сонгогдсон боловч 그것을 이겨내지 못했던 거예요. гэхдээ яах нь тэрхүү амьдралаараа одоо өмнө утгаарыг амьдрч чадах байна. 결국 그 삶은 Эцэг үрдэндээ түүний амьдрал 그게 성공되지 못했어요. одоо амжилтыг гаргаж чадаагүй гэж. 자, 그럼 그 삶이 왜 성공되지 Гэтэ 못했을까? Самсоны амьдрал яагаад амжилтыг гаргаж чадаагүй гэхээр 삼손이 선택받았지만 성공적인 삶을 살지 못한 이유는 Самсон хэдий сонгогдсон боловч одоо алдаа гаргасан шалтгаан нь 첫 번째, нэгдүгээр 사사기를 다시 보시면 шүүгчийн номроо дахиад 사사기 14장, шүүгчид 14 사사기 14장 1절로 14-ийн 1-ээс 3절 3-т 같이 한번 읽겠습니다. олсон бол хамт уншия. Самсон Тимнад бууж очоод тэнд Филист октоос нэгэн эмэгтэйг харжээ. Тэрээр буцаж ирээд эцэг ихтэй би Тимнад Филист октоос нэгэн бүсгийг харав. Одоо түүнийг надад ихнэр болгон авч өгөөч гэв. Тэгэхэд эцэг ихэн түүнд манай бүх хүмүүсийн дунд эсвэл чиний хамаатнуудын дотор эмэгтэй хүн байхгүй болчоод холцдуулаагүй филистчүүдээс чи ихнэр авахар явах гэж юу гэв. Харин Самсон эцэгтэй түүнийг надад авч өгтөн. Тэр л надад тохирч байна гэлээ.
삼손이 За Самсон 블레셋의 한 여자를 봤어요. Филистичүүдийн дундаас нэг эмэгтэйг олж харсан байна. 여자를 볼 수 있죠. За мэдээж эмэгтэй хүнийг харсгүй л яах 근데 вэ? 그 여자를 보고 어떤 생각이 Тэгтээ тэр 들었어요? эмэгтэйг харчаад яасан гэж байна уу? 아내를 삼아야겠다는 거예요. Өөрийн эхнэр болохыг хүссэн байна. 왜 아내를 삼아야 되느냐? Яагаад өөрийн эхнэр болохыг хүссэн бэ гэхээр 3절 끝에 보면 урын төгсгөл хэсгээс харах юм бол 내가 그 여자를 좋아한다는 거예요. би тэр эмэгтэйд сайн гэж байгаа. 내가 좋아하는 거예요. Би одоо тэр эмэгтэй надад таалагдчихэв. 그래서 Тиймээс 나를 위해서 миний төлөө 데리고 오라는 거예요. надад түүнийг одоо тохирж байгаа тэр эмэгтэйг маань авчирч өгөө гэж. 삼손이 실패한 이유는 이겁니다. За Самсон алдсан шалтгаан нь энд байгаа. 선택받았지만 За сонгогдсон. 구원받았지만 Аврагдсан. 왜 우리가 성공적인 삶을 살지 못하느냐? Гэтэл бид нар ягаад тэр нэртэйгээ дүүцгээр амьдарч чадахгүй алдаа гаргадаг вэ гэхээр 첫 번째 이유는 нэгдүгээр шалтгаан нь 내가 좋아서 би өөрөө дуртай. 나를 위해서 өөрийнхөө төлөө 그런 삶을 살게 되면 ийм амьдралаар амьдраад хийчих юм бол 결국 뭐예요? эцэг үрэндээ яадаг бах нь 결코 성공적인 신앙생활을 할 수 없습니다. амжилт гаргасан амьдралаар амьдарч чадахгүй 신앙생활은 одоо өндөг бах нь 나를 위해서 하는 게 아니에요. итгэлийн амьдрал яг миний биеийн махбодын төлөө амьдрал биш. 누구를 위해서 하는 거예요? Миний төлөө билээ. 내 안에 계신 Миний дотор байгаа 예수 그리스도를 위해 사는 삶이 Есүс Христийн төлөө амьдрал маань 그게 신앙생활이에요. итгэлийн амьдрал ахгүй юу? 우리가 왜 신앙생활을 성공적으로 살지 За 못하느냐? бид нар яагаад итгэлийн амьдралтай амжилт бүтээлийг гаргаж чаддаггүй вэ гэхээр 어제까지 삶을 돌아보십시오. за өчтөр хүртэл амьдрсан амьдралаа нэг бодоод 우리가 үз. 어떤 삶을 살고 Би 있습니까? ямар амьдралаар амьдраад явж байна вэ? 나를 위해 살고 있습니까? өөрийнхөө төлөө амьдраад байна уу? 내가 좋아하는 걸 위해 살고 있습니까? өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийгээд амьдраад байна уу? 그럼 삼손과 똑같아요. Тэгэх юм бол та Самсонтой адилхан 삼손은 байна. 블레셋 여자를 보고 좋아했죠. За Самсон Филистичүүдийн дотроос нэг эмэгтэй гараад одоо таасан байгаа. 이때만 좋아한 게 아니에요. За энэ үедээ яг нь өөртөө таалагдсан гээ хараад өнгөрөхгүй. 16장 16 дахь шүү. 16 дахь бүлэг юм байна. 16장 1절 За шүүгчд 16-гийн 1 같이 읽겠습니다. нэгийг хамт уншъя. Самсон Гац руу явв. Тэр тэнд нэгэн яхан имийг хараад түүн дээр оров. 삼손이 또 가산하는 곳에 갔어요. За Самсон бас Гац гэдэг газар руу орсон байна. 그때 기생을 보고 Тэнд нэгэн одоо яхан имэгтэй гарсан гэж. 또 그 여자를 좋아하게 됩니다. Тэр имэгтэй яг нь бас одоо орсон. 4절 За 4 같이 읽겠습니다. 4-р ишлэл 16-гийн 4 Түүний дараа Сореки хүндэд амьдардаг Делила хэмээх эмэгтэй Самсон дурлжээ. 요번에는 어디로 갔어요? За энэ удаа хаашаа явсан байна? 소래골짜기라는 지역에 가서 Сореки хүндий рүү явсан байна. 드릴라는 여자를 봤어요. Тэндээ Делила хэмээх эмэгтэй гарсан байна. 그 여자를 보고 어떻게 했어요? Хараад ялаа 또 사랑했습니다. бас хайрласан гэж. 왜요? Ягаад 자기가 좋은 거예요. өөрт нь дуртай. 자기 육신이 좋아한 겁니다. Өөрийнх нь бие махбод нь одоо тэр үйлчлийг хийх дуртай. 자기 정욕을 채우기 위한 겁니다. өөрийнхөө шунлыг яхнаа дүүрэхийн тулд. 결국 어때요? Тэгэхээр эцэг үрдэндээ юу болж байна вэ? 두 눈이 뽑힙니다. Хоёр нүдээ хурдаг. 그리고 블레셋의 노예거리고 웃음거리가 되는 거예요. Одоо Филистичүүдийн одоо элэг тоог болдог. 우리도 마찬가지입니다. Бид нар муу ялгаагүй 누굴 위해 살고 있냐는 거예요. хэний төлөө амьдраад байна вэ? 누굴 위해서 어디까지 살았습니까? Өчтөр хүртэл амьдрч хэний төлөө амьдрал байсан? 무엇을 위해 살았냐는 거예요. Юуны төлөө амьдрсан бэ гэсэн. 여러분 TV 보시죠. За телевиз үздэг. 페이스북 하시죠. Facebook ухдаг үед 누굴 위해서 하는 хэний 겁니까? төлөө тэдгээр зүйлүүдээ хийгээд байна уу? 하나님을 위해서 하시는 거예요. Бурхны төлөө юу? 누굴 위해서 하냐는 거예요. Хэний төлөө вэ гэж. 그걸 하면서 여러분 하나님 생각하세요? Одоо түүний хийнгээ тэр одоо түүнд цагаа өрөнгөө Бурхныг боддгоо. 십자가에 달리신 예수님을 생각하며 살고 있습니다. Загалмай дээр цогцолцсон Есүсийг бодонгоо амьдарч байна уу? 혹시 За магадгүй 내가 좋아서 би өөрөө дуртай да. 나를 위한 өөрийгөө төлөө 그런 삶을 살고 계시지 тийм 않아요? амьдралыг мөшөөд амьдарч байгаа юм шиг зэ. 내가 왜 실패한 삶을 지금까지 살고 있느냐 Өдөртөл амьдрал маань яагаад алтаа гаргаад байгаа вэ? 생각해 보시라. Бодож үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? 누구를 위해 살고 Хэний төлөө амьдрсан амьдрал вэ? 정말 하나님을 위해서 Үнэхээр Бурхны төлөө юу? 예수님을 위해서 Есүсийн төлөө юу? 그런 삶을 어디까지 살고 있느냐 За өчтөр хүртэл амьдрал маань үнэхээр тийм зүйлийн төлөө амьдрсан уу? 아니면 Үгүй болоод 내가 좋은 거 би өөрөө дуртай да. 나에게 Дуртай 행복을 зүйлүүд үдээж өөрт маань одоо сэтгэлд маань баяр хөөргийг өгдөг 나를 зүйлүүд 위해서 өөрийнхөө төлөө 삶을 살고 있지 않아요? амьдрсан уу гэдгийг харах хэрэгтэй. 정말 성공적인 삶을 살고 싶다면 Үнэхээр л амжилт бүтээлийг гаргасан тэгж амьдрахыг хүсэж байгаа бол 구원받은 이후에 행복하고 평안한 삶을 살고 싶다면 аврагцнаас хойш үргэлжид ажиглалтай амар тайван амьдрахыг хүсэж байгаа бол 누굴 위해서 해야 돼요? хэний төлөө амьдрахад болох вэ? 주님을 Эзнийхээ 내 төлөө. 안에 계신 예수님의 Миний 삶을 дотор байгаа Есүсийн төлөө амьдрах амьдрал. 그런 삶을 살 수만 있다면 Ийм амьдралаар амьдрч чадах юм бол 우리는 бид 성공적인 삶을 살 수 있습니다. амжилтыг гаргасан амьдралаар амжилттай амьдрч чадах юм байна. 자, 두 번째. За хоёрдугаар 삼손 사사가 실패한 이유 두 번째 이유는 за 뭐냐면 шүүх цансаа маань алдсан хоёрдугаар шалтгаан юу вэ гэхээр 16절 1절 다시 한번 읽어보시면 16-гийн 1-ийг дахин уншъя. 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншъя. Самсон Гац руу явв. Тэр тэнд нэгэн яхан имийг хараад түүн дээр оров.
삼손이 어디를 갔어요? За хаашаа явсан бэлээ? 가사로 갔어요. Газ руу явсан. 거기는 어느 나라 땅이에요? Одоо тэр нь 어느 나라 이스라엘 땅이에요? 블레셋 땅이에요? за тэргүй Газ гэдэг газар нь Израилийн газар нь төө Филистичүүдийн амьдардаг газар нь төө 거기는 이스라엘 땅이 아니에요. Израилийн өөрсдийн газар биш ахна. 이스라엘 사람이 가야 할 땅이 아니에요. Израиль хүмүүсийн дэмэн заавч очих ёстой газар биш. 근데 삼손은 Гэхдээ Самсон 이스라엘 땅을 넘어서 Израиль гэдэг өөрийн төлөв нутгийг орхоод 블레셋 땅에 갔어요. одоо Филистийн газруудыг зорьсон байна. 거기 가서 뭐 했어요? Тэндээ очиод юу хийсэн бэ? 기생을 보게 됐죠. Нэгэн янхан эмэгтэй хардаг. 4절 4-р 같이 эшлэл. 읽겠습니다. 4-р дахин уншия. Түүний дараа Сорекийн хүндийд амьдардаг Делила хэмээх эмэгтэй Самсон дурлжээ. 이번에 삼손이 어디 갔어요? За ийшээ хаашаа явлаа? 소래꽃장. Сорек. 여기는 어디예요? Сорекийн хүндий. 여기도 За энэний газрынх нь одоо 블레셋 땅입니다. байршинчсан ханах гэхээр Израиль биш Филистийн газар. 거기 가서 뭐 했어요? За энд очиод яасан мэлээ? 드릴라를 갔죠. Делила гарсан. 자, 14장을 보시면 За 14 14장 14-ийн 1절 1-р эшлэл. 다시 한번 За 읽겠습니다. хаан түншээ Самсон Тимнад бууж очоод тэнд Филист тогтоос нэгэн эмэгтэйг харжээ. 자, 이번엔 삼손이 어디 갔어요? За энэ удаа Самсон хаашаа явсан бэ нөө? 블레셋 땅에 내려 딥나루 갔죠. За Филистийн Тимна гэдэг газар руу оцсон гэж байна. 거기서 뭘 봤어요? Тэндээ бас юу гарлаа? 블레셋 여자를 봤죠. Филист тогтоос нэгэн эмэгтэйг олж хардаг. 자, 이 세 말씀의 공통점이 뭡니까? За энэ гурван уншсан ишлэл маань яг нийтлэг гарч байгаа зүйл юу бах нь? 삼손은 Самсон 있어야 할 이스라엘 땅을 벗어났어요. байх ёстой өөрийн амьдрах ёстой Израиль газар нутгаа орхиод явсан байна. 벗어나니까 어때요? Орхиод явсан учраас байсан байна. 블레셋 땅에 가게 되니까 Филист гэдэг газрыг зорддог. 한 여자를 보게 되고 Тэгээд тэнд оцсон учраас нэг эмэгтэй гардаг. 가사에 가니까 기생을 보게 되고 Одоо Газ гэдэг газар руу очсон учраас яг эмэгтэй гаргах. 소래꽃장에 갔더니 Сорокийн хүндээр оцсон учраас 드릴라를 보게 되고 Делила гардаг байна. 그리고 끝났습니까? Ингээд дууссан уу? 그렇지 않죠. Үгүй тийм ээ. 그들에게 마음을 뺏겼어요. Тэдгээр хүмүүс өөрийн сэтгэлээ булаалгадаг. 그들을 사랑하게 됐습니다. Тэр хүмүүсийг хайрлах болдог. 뭘 말합니까? За энэ маань юу хэлж байгаа вэ? 가지 말아야 할 곳이 있다는 거예요. Явах ёсгүй газар гэж байдаг. 우리는 가지 말아야 할 곳을 가게 되면 Бид нэр явах ёсгүй газар руу зориод явах юм бол 사사와 삼손과 똑같은 일을 저지르는 거예요. энэ шүүх Самсонтой адилхан байдалд орно гэсэн. 무슨 얘기예요? За юу гэсэн үг вэ? 우리는 구별된 사람들입니다. Бид нэр бол тусгаарлагдсан хүмүүс. 세상에 살지만 Энэ ертөнцийн харийн дотор амьдарч байгаа бол 그들과 달리 살아야 해요. мэдээж яг энэ хүмүүсээс тусгаар одоо байдлаар амьдрах хэрэгтэй. 그들과 하는 걸 똑같이 하면서 살면 Энэ авардаагүй хүмүүс үлдэж байгаа юмыг яг адилхан үлдээж амьдрах юм бол 우리는 성공적인 삶을 살지 бид 못해요. нэр хизээж амжилт гаргасан амьдралаар амьдрч чадахгүй. 우리도 마음을 뺏기기 때문에 Бид 그렇습니다. нэр ч гэсэн өөрсдийн сэтгэлээ булгаалах болно. 우리가 가지 말아야 할 곳이 있잖아요. За бидний хувьд явах ёсгүй газар гэж байна. 우리가 보지 말아야 할 곳이 있잖아요. Бидний харах ёсгүй зүйл гэж байгаа. 우리가 하지 말아야 할 곳이 있잖아요. Бидний хийх ёсгүй үйлдэл гэж байгаа. 난 해도 괜찮아. За хийсэн ч зүгээрээ. 괜찮던가요? Зүгээрээ дүү. 내 자신이 이길 수 있었던가요? Өөрөө яаж чаддгүй. 혹시나 우리가 지금까지 실패한 사람 중에 하나가 За магадгүй өдөртөл амьдрангаа алдсан зүйлүүдийн маань одоо шалтгаан юу вэ гэхээр 가야 할 곳을 안 가고 одоо явах ёстой газар руу явахгүй. 가지 말아야 할 곳을 갔던가 Явах ёсгүй газар руу явсан. 하지 말아야 할 일을 했던가 Одоо хийх ёсгүй зүйлийг хийсэн байдаг. 보지 말아야 할 것을 Харахгүй ёсгүй зүйлийг 본 것 때문에 харсан учраас 우리가 실패하지 않았습니까? бид нэр яг нь алдаагүй юу? 삼손은 그랬어요. За Самсон бол гэсэн байгаа. 삼손은 Самсон 선택받은 사람이었지만 сонгогдсон байсан боловч 가지 말아야 할 곳을 갔기 때문에 явах ёсгүй газрыг зорио явсан учраас 그것을 보지 말아야 할 걸 봤기 яг 때문에 тэндээ очиод харах ёсгүй зүйлийг урьж харсан учраас 결국 많이 뺏기고 эцэг үр дүндээ сэтгэлээ булаалгаж 실패하게 되는 겁니다. алдаа гаргаж байна. 우리를 구원하신 이유는 Тэгвэл биднийг аварч өгсөн зорилго 성공된 삶을 주기 위해서 үргэлжид амжилт харсан амьдралаар амьдраасаа гэсэн дээ. 그래서 구별되게 살기를 원하시는 뜻이에요. Тэгээд энэ ертөнцөөс тусгаарлагдсан амьдраасаа өгсдөг байна. 여기 잡아두시고요. За энийг хачуурах нь 고린도 후서 2 Коринт 6장을 보시면 6 бүлэг 고린도 후서 6장 6 17절로 17-оос 18절 18. 17절로 18절 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. 2 Коринт 6-гийн 17-18 олсон бол хамт уншия. Тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай гэж эзэн айлцдаг. Бузар юмд бүхөр би та нарыг хүлээн авч би та нарын эцэг болж та нар миний хөвгүүд охид болно гэж
төгс хүчээд эзэн айцдаг гэжээ. 자, 18절에 뭐라고 돼 있어요? За 18 дээр нь юу гэж гарч байна вэ? 너희에게 아버지가 된다고 했죠. Би таны эцэг болж. 구원받은 사람에게 아버지가 되는 겁니다. За тэгвэл аварцсан хүмүүсийн эцэг нь болсон байна. 그리고 Тэгээд 자녀가 되는 거예요. одоо бид нар түүний хүүхэд болсон байна. 어떤 사람들은 За зарим хүмүүс 나 하나님 믿습니다. за би бурханд итгэдэг шүү дээ. 성경도 믿어요. Библиэд итгэдэг. 그러니까 나는 하나님 자녀입니다. Тиймээс би бурханы хүүхдээ 라고 얘기하는 분도 있어요. ингэж ярьдаг хүмүүс байдаг. 과연 그럴까요? Үндэ тэр 여기 말씀 보시면 энэ үгээс харах юм бол 하나님이 아버지가 돼 주셔야 돼요. одоо бурхан өөрөө эхлээд тэр хүний эцэг болж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? 그리고 Тэгээд 자녀 삼아 주셔야 합니다. одоо өөрийн хүүхдээ хэмээн хүлээн зөвшөөрөд өөрийн хүүхдээ болгох хэрэгтэй. 아는 것으로 구원받는 게 아니에요. Мэднэ гэдэг зүйлээр яах нь вэ? Аврал ирдэггүй байх нь. 요한일서에도 За нэгдүгээр Иохан 야고보서에도 Яаков номын 귀신들도 за чөтгөр 하나님이 бурхан байдаг юм ээ. 하나님인 줄 알고 Бурханы цорын газ гэдгийг мэдээж 떤다 그랬어요. аймж одоо бөмбөндгөө гэж 자, байна. 하나님이 계신 걸 안다고 За 해서 бурхан байдаг гэдгийг мэдлээ. 그게 구원받은 게 아니에요. Тэр мэдлэг чи яах нь аврал төрөгдөг байх нь. 하나님의 자녀가 된 게 아닙니다. Бурханы хүүхэд болгодог байх нь. 여기 말씀처럼 За энэ үгэн дээр гарч байгаа 하나님의 아버지가 돼주시고 бурхан өөрөө тэр хүний эцэг нь болох хэрэгтэй. 내가 자녀가 돼야 합니다. Би бурханы хүүхэд болох хэрэгтэй. 자, 갈라디아서에는 За галаад номон дээр 내가 아신 바 되었고 за би болохоор 하나님 나를 안다는 거예요. одоо би мэдэх буюу одоо эцэгч намайг таньна гэж байгаа. 옆집 아이가 За хажуудлын хөшөөлөө өгöd 아저씨씩 부르다가 одоо тийм ээ хаа гэж байгаа. 내가 좋아서 Одоо намайг хараад 아버지 одоо тийм ээ их таалагдаад байна аава. 그렇게 부르면 За аава гэдгийг дуудлаа. 내가 자녀 삼아줘요? Тэглээгээ би тэр хүүхдээ өөрийн хүүхдээ болох уу? 아니잖아요. Үгүй шүү 너 дээ. 누구냐? Хэн билээ жижиг? 그죠? Тэгээд 내가 자녀 삼아야 би одоо өөрийн хүүхдээ гэж одоо өөрөө хүлээн зөвшөөрч байж 내 자녀가 될 수 тэр 있다. хүүхд миний хүүхд болно. 하나님이 그러셨다는 거예요. Я бурхан тэгж байгаа ах нь. 근데 그러기 위해서 우리에게 하라고 하신 게 뭐냐? За бурхны хүүхд болохын тулд биднээс одоо хийх гэсэн зүйл нь юу гэхээр 저희 중에 나와 따로 있고 тэдний дундаас тусгаар бай. 그들이 만지는 걸 만지지 За 마라. тэдний дундаас гарч тусгаар бай. Тэдний үйлдэл зүйлийг бүх үлдээ бүх хүр гэж байгаа. 무슨 얘기예요? За юу гэсэн үг вэ? 하나님의 자녀된 사람들은 Бурхны хүүхд болсон хүмүүс 그들 가운데 있으면 안 된다는 거예요. тэдгээр хүмүүсийн дотор нь ороод амьдарч болохгүй гэсэн үг. 그들과 구별돼야 한다는 거예요. Тэр хүмүүсээс тусгаарлагдсан амьдралаар 구별만 되는 게 아니고 тусгаарлагдаад дуус биш. 그들이 만지는 것을 만지면 안 Тэр 돼요. хүмүүсээ хурж байгаа зүйлийг нь адилхан яхаа хараад хурж болохгүй. 그들이 즐기는 걸 같이 즐기면 안 된다. Тэр хүмүүсийн баясаж байгаа зүйлийг нь хараад яхаа дахин баясаж болохгүй. 구별돼야 하고 тусгаарах хэрэгтэй. 그들과 다른 삶을 살려라. тэдгээр хүмүүсээс арай өөрөөр амьдрах хэрэгтэй. 그게 성공된 구원받은 사람의 삶을 살 수 있는 За 방법이에요. энэ маань юу вэ гэхээр аварцсан хүмүүсийн хувьд амжилт гарсан амьдралаар амьдарч чадах арга нь ахна. 우리 생활을 잘 돌아보세요. За бид нэр өөрсдөө амьдралын нухацтай сайн бодох хэрэгтэй. 나는 За би гэдэг хүү 그들과 얼마나 구별되어 있는가. авардаагүй хүмүүсээс хэр зэрэг тусгаарлагдаж амьдарч байна 그들 вэ? 생활과 얼마나 다르게 살고 있는가. Энэ хүмүүсийн амьдралаас миний амьдрал юугаар өөр вэ нөө? 그리고 Тэгээд 그들이 하고 있는 것. тэдгээр хүмүүсийн хийж үйлдэх зүйлийг 그들이 즐기고 있는 것. тэр хүмүүсийн баясаж одоо тийм ээ баярлаж хийдэг зүйлийг 그거를 얼마나 멀리 하고 있는가. одоо би ч гэсэн тэр хүмүүсээс хэд тусдаа амьдарч байна вэ? 그걸 하고 있다면 тэрөө тэдгээр хүмүүсийн хийдэг зүйлийг нь хийгээд байгаа бол 내 삶은 여전히 миний амьдрал урдын адил 실패의 삶을 살고 있을 겁니다. алдаа гарсан амьдрал дотор одоо явж байна гэсэн. 하지만 Тэгэхдээ 그들과 구별된 삶을 살려고 노력하고 тэдгээр хүмүүсээс тусгаарлагдаж амьдрья гэж хичээдэг юм бол 그들이 하는 것을 만지지 않는다면 тэдгээр хүмүүсийн үйлдэж барьж байгаа зүйлийг нь бүр одоо үйлдэхгүй даахгүй гэж хичээх юм бол 나의 삶은 миний амьдрал 점점 성공적인 삶을 살게 됩니다. одоо баг багаар яг нь амжилт гаргасан амьдрал руугаа төхнө гэсэн. 삼손 사삼손은 За шүүх цамсааны хувьд 그걸 못했어요. үүнийг хийж чадаагүй байхгүй. 구별된 생활을 못했어요. Тусгаарлагдсан амьдралаар амьдарч чадаагүй. 삼손이 또 실패한 이유는 За 뭐냐? самсаны алдаа гаргасан дахиад нэг шалтгаан юу вэ гэхээр 1장 13장 за 13 사사기 13장 2절 13-ийн 13장 3절 같이 14장 14 3절 같이 읽겠습니다. 자 14-ийн 3 14장 3절 같이 읽도록 하겠습니다. 14-ийн 3-ыг хамт уншия. Тэгэхэд эцэгийнхэн түүнд манай бүх хүмүүсийн дунд эсвэл чиний хамаатнуудын дотор эмэгтэй хүн байхгүй болчоод
хоцлуулаагүй Филистчүүдээс чи эхнэр ахвар явах гэж юу гэв. Харин Самсон эцэгтэй түүнийг надад авч өгөх тун тэр л надад тохирч байна гэлээ. 자, 삼손이 Самсон 부모님에게 얘기했습니다. за эцэг ихтэй хэлж. 그 여자를 데리고 왔으면 За 좋겠다. 애님ихтэй надад авчирч өгөө. 내 아내를 삼았으면 좋겠다. миний одоо эхнэр болгож өг. 그때 부모님이 뭐라고 했어요? Тиймээс эцэг их нь юу гэж байна вэ? 삼손아, За Самсон. 이스라엘 백성 중에 여자가 없냐? Израильчууд дунд нэмээ эмэгтэй хүн байхгүй. 왜 굳이 할례받지 않은 블레셋 사람 그 여자를 데리고 오려고 하느냐? Байхгүй дээ тийм ээ. Тэгээ хоцлуулаагүй тэрхүү хайр эмэгтэй болоо Филист эмэгтэйг өөрийн эхнэр болохыг хүсэж байгаа юм бэ. 부모는 반대했습니다. За эцэг их нь бол эсрүүцсэн байна. 하나님 뜻이 옳지 않다는 거예요. Бурхны хүслээ одоо биш учраас эсрүүцсэн байгаа. 근데 삼손 어땠어요? Гэхдээ Самсон өөрөө юу гэсэн байна вэ? 내가 좋아합니다. Одоо надад таалагдж байна. 나를 위해서 데리고 오십시오. Миний төлөө авчирч надад эхнэр болгож өг. 뭐예요? Энэ маань юу вэ? 우리가 참아야 할 것이 있는 거예요. Бидний хувьд яг нь дэвчиг стай зүйлэх юм бол дэвчиг хэрэгтэй. 우리 육신은 За бидний бие махбод 세상 것을 좋아하게 돼 энэ 있어요. ертөнцийн зүйл дуртайгаар одоо бүтээгдсэн байна. 구원받은 사람에게 За аварсан хүн 마귀가 유혹하지 않는 хорон 거예요. ус одоо яг нь ирдэггүй биш шүү дээ. Ирнэ. 우리의 생각은 열려있기 때문에 Бидний бодол гэдэг зүйл ямагт нээлттэй байдаг. 계속 우리를 유혹합니다. Байгаль биднийг түүгээр дамжуулан түүгээр одоо шилтгэлэн тийм ээ одоо уруудах гэж оролцдог. 육신의 종욕으로, Энэ гоо бие махбодын 안목의 종욕으로, нүдний одоо 인생의 자랑으로 амьдралын бардам мах. 계속 우리에게 유혹해요. Эдгээр зүйлүүдэд байгаль бидний унгаах гэдэг яг нь урууддаг байна. 세상 근심, Энэ ертөнцийн санаа 걱정, зориг 걱정. 네. 남이 좋은 거보다 나도 하고 싶고 одоо бусдын хийж байгаа сайхан зүйлийг би ч гэсэн одоо яг нь хийхийг хүснэ. 계속 우리는 이 땅에 살아가면서 Бид нэр энэ ертөнцийн амьдарч байгаа 그런 육신의 정욕과 유혹을 받는다는 거예요. байнга л одоо яг нь амьдарч байгаа явцдаа энэхүү бие махбодын шунал гэдэг зүйлтэй тулгарх болно. 하나님의 사사 선택한 삼손은 어떻게 За 됐겠어요? бурхнаар сонгогдсон шүүгч одоо Самсон яасан бэ нөө? 그 유혹을 이겨내야 되겠까 내게 내야 되겠어요? 아니면 그대로 해야 되겠어요? Мэдээж ирж байгаа тэр урууд атлыг нь ялхан дийлэх хэрэгтэй байсан уу? Ингээ унаалах хэрэгтэй байсан уу? 삼손은 За Самсон 이겨내지 못했어요. яа чадаагүй. 블레셋은 여자를 보고 Филистчүүдээс тэрхүү эмэгтэй хараад 그 유혹에 이겨내지 못했고 урууд атлахаа ялхан дийлж чадлаггүй. 가사 땅에 있는 기생을 보고 тэрхүү газар очоод нэ яхан эмэгтэй гардаг. 자기 그 정욕을 이겨내지 못했어요. Өөрийн бие махбодын шунлаа бас ялаа яа чадаагүй. 드리나를 보고 Дэлхийдээ харсан. 역시 그 유혹에 빠졌습니다. Бас яг нь энэхүү гимнүгэлтэй унсан байна. 삼손이 실패한 이유 세 번째 이유는 뭐예요? За Самсоны алдаа гаргасан 3 дахь шалтгаан юу болж байна вэ? 뭐예요? Юу вэ нөө? 참지 못한 겁니다. Дэвчиж чадаагүй. 여기 잡아두시고 За авч ургацсан үгээ. 고린도전서 9장을 보시면 Ургацаа. Үсээ. 고린도전서 9장 1-р Коринтиос 9장 25절 25. 9장 25절 찾으셨으면 1-р Коринтисын 25-ыг олсон болов 같이 읽도록 하겠습니다. уншия. Тэмцээнд өрсөлдөгч бүх аваачлаа 25. 9장 25절 За 25. За дахин уншия. Тэмцээнд өрсөлдөгч бүх талаа биеэ захирах чадварт өөрийгөө дасгалжуулдаг аж. Тэд муудах тэтгэм бүртийн төлөө бол харин бид үл муудах тэтгэмийн төлөө юм. 무슨 얘기냐면 За юу вэ гэхээр 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제한다 그랬죠. одоо тэмцээнд өрсөлдөгч бүх талаараа биеэ захирах чадвартай байх хэрэгтэй. 저희는 썩어진 별을 얻고자 하나 За тэдгээр хүмүүс тийм ээ муудах тэтгэмийн төлөө тэгж их зүтгэдэг. 우리는 Тэгвэл би 썩지 아니할 것을 얻기 위해 үл муудах тэтгэмийн төлөө юм аа гэж байна. 이번에 아시안 게임 있었는데 За энэ одоо тийм ээ Азийн одоо тийм болсон. 금메달 따는 사람들 어때요? Тэгвэл ахта медаль авсан яг уу? 그냥 대충 했더니 금메달 따져요? Ахта медаль авахта зүгээр нэг өдөр хоногийн өнгөрөөгөө тавцсан байх уу? 그래요? Үгүй тийм ээ. 아니잖아요. Үгүй ах нэ. 정말 그 메달을 하나 따기 위해서 어때요? Үнэхээр тэрхүү медалийг авахын тулд юу одоо яаж байгаагаа 쉬지 않고 합니다. бүр амралтгүй дасгалжуулдаг 놀지 гэж. 않고 해요. Ерөөсөө амралт байхгүй. 모든 시간을 거기에 투자합니다. Өөрийн бүх цагаа тэр дасгалжуулах тэрхүү цагаа одоо болгодог байна. 시간만 투자하는 게 아니에요. Ганцхан цагийг одоо ингэж хөрөнгө оруулах биш. 자기 마음도 Өөрийн сэтгэлээ 그 금메달을 오로지 하는 거예요. тэрхүү алтан медалийг авна гэдэгтээ яг нь төвлөрүүлдэг байна. 그러니까 모든 걸 참는 겁니다. Тэгэхээр бүх зүйлийг дэвчиж чадна. 하지만 그것은 뭐예요? Гэхдээ тэр нь юу лээ? 썩어질 거잖아요. Одоо муудах тэтгэв. 죽을 때 그걸 갖고 갈 수 있습니까? Өгөхдөө тэрхүү тэтгэмээ өөр авч явж чадах уу? 아니, 지금은 사람들이 기억하죠. За одоо л хүмүүс санаж байгаа. 야, 금메달 땄다. Тэр хүн чинь тийм алтан медаль авсан. 1년 지나고, 1 жил өнгөрөө, 5년 지나고, 5 жил 10년 өнгөрөө, 지나고, 10 жил өнгөрөө, 30년 지나가요. 30 жил өнгөрөө. 기억한 사람 있어요? Тэр хүний алтан медаль авсныг санах хүн байгаа юу? 없어요. Байхгүй байна. 썩어진다니까요. Тэр чинь зүгээр л устгаж 없어져요. алга болох. 이 세상 건 그렇던 거예요. Энэ ертөнцийн зүйлийг бүгдээр ялгаагүй. 우리가 그것을 얻어야 했냐는 거예요. Бид нэр яах нь
그거에 빠져 살아야겠냐는 거예요. Тэр зүйлд одоо автаж амьдрах уу гэж. 우리는 절제해야 돼. За бид нар өөрсдөө яг нь одоо саалгах хэрэгтэй, захирах хэрэгтэй. 왜? Ягаад 썩지 않게 있잖아. одоо устдахгүй зүйл биднэрт байгаа. 하늘의 영광 있잖아. Тэнгэрийн алдар суу гэж байгаа. 하나님께서 말씀하시고 Урхан айлцсан бахна. 일한 만큼 갚아준다고 했어요. Одоо хийсэн ажлын хэмжээгээр нөхөж өгнө гэж байгаа. 내가 속히 오리니 За би удахгүй ирэн. 내가 줄 상이 내게 있어. Надад тийм хүн болгонд өгөх шагнал маань надтай 일하는 대로 ажлынхын дагуу 갚아주신다. нөхөн одоо өгөхөлнө гэж байгаа. 우리는 그것을 위해서 일합니다. Бид нэр түүний төлөө түүнийг авахын тулд амьдрах хэрэгтэй. 삼손이 사사의 삶을 실패한 이유는 뭐냐? Тэгвэл Самсоны үед шүүгч гэдэг амьдралаа амьдарч байхдаа алдаа гаргасан шалтгаан юу бах нь? 가지 말아야 할 곳에 갈 수 있어요. Мэдээж явах ёсгүй газар явчих болно шүү дээ. 그리고 유혹을 당할 수 있습니다. Буруу татлагтай нүүр тулгарч болно. 유혹당했다고 다 죄져요? За нүүр тулгарлаа гэлээгээ бүгдээрээ тийм бах уу? 그거 아니잖아요. Үгүй шүү дээ тийм ээ. 참을 수 있다는 거예요. Дэвчих хэрэгтэй байхгүй яа. 삼손이 실패한 이유는 Самсон алдаа гаргасан шалтгаан нь 구별된 곳에 가지 말아서 가는 것도 잘못이지만 за мэдээж явах ёсгүй газар руу явцсан гэмнүүл болж байгаа боловч 더 큰 실수는 뭐예요? илүү том алдааны болж байна уу? 절제하지 못한 거예요. Одоо түүнийг одоо дэсвэрлэж чадаагүй. 참지 못한 거예요. Дэвчих чадаагүй. 자기가 약한 부분이 있으면 어때요? өөрийнхөө сул дорой талаар хамаал яах хэрэгтэй вэ? 그곳에 тэрийг 아예 가지 말아야죠. тэрийг мэдээд явах нь зорж очихгүй байх хэрэгтэй. 약하면서도 Сул доройг 그곳에 мэдээ 간다는 것은 тийшээ явна гэдэг чинь 죄를 짓겠다는 거예요. гэмнүүдийн үлдээ гэж байгаа яачаа. 우리의 삶은 어떻습니까? Бидний амьдрал ямар вэ нөө? 여러분 얼마나 절제하고 사세요? За та хэрэг одоо өөрийгөө тийм ээ одоо дэвчээд амьдарч байна вэ? TV 보고 싶죠? Телевиз үзэх хүсэж байгаа, 페이스북 하고 싶죠? Facebook уух хүсэж байгаа. 정말 참으십니까? Үнэхээр түүнийг тийм ээ одоо захираад амьдарч чадчихэв үү? 우리 육신은 Бидний шунал 분명히 그걸 하고 싶습니다. одоо бидний бие махбодын шунал мэдээж тэдгээр зүйлийг үйлдэхийг хүсдэг. 페이스북을 했어요. Facebook руу орлоо. 10분, 10 минут, 30분, 30 минут, 1시간, 1 цаг, 2시간 2 цаг. 말씀을 언제 봐요? Одоо цагаа одоо тэгж их цагаа өнгөрүүлж байгаа юм чи Библийг хизээ унших уу? 페이스북 2시간 하면 За Facebook 2 цаг ухлаа. 말씀 2시간 봐요? 2 цаг адилхан уншиж гинөө. TV 1시간 보면 За 1 цаг телевиз үзлээ. 성경 1시간 보니까 Библиэс ялгаагүй 1 цаг уншиж гинөө. 그렇게 해요? Тэгдүү 그렇게 하면 할 수 있으면 하실 거예요. магадгүй тэгдүү л хамаагүй тэхгүй юу? 하지만 그렇지 않잖아요. Гэтэ тэгдэггүй шүү дээ. 페이스북 2시간 하면 Facebook 2 цаг ухлаа. 아 피곤하다. Ядарчлаа. 말씀 내일 봐야지. Өгөө маргааш уншиж дөө. 그러지 않아요? Тэгэхгүй байна уу та? 절제해야 합니다. Одоо өөрийгөө захирах хэрэгтэй. 페이스북 2시간 하는 동안에 2 цаг Facebook ухсныхаа 성경을 봐보세요. Библи унших та. 그거 기억되는 겁니다. Одоо тиймэр ямар хожмоо 하나님 дурсах. 앞에 기억돼요. Бурхны өмнө дурсагдана. 페이스북은 Facebook болов 기억되지 않아요. хизээж дурсагдахгүй. TV 앞에 1시간 있는 거 Телевизийн өмнө 1 цаг өнгөрөөлөө 절대 기억되지 않습니다. хизээж дурсагдах амьдрал биш. 성경 앞에 1시간 있는 거 Библийн өмнө 1 цагийг өнгөрөөлөө 그건 기억돼요. тэр чинь мөнгөд одоо дурсагдах зүйл. 우리가 무엇을 위해서 살아야 되느냐? Бид нар юуны төлөө амьдрах ёстой вэ? 썩어질 것을 위해 살아야 되느냐? Устдах зүйлийн төлөө ингэ амьдраад ах уу? 썩지 않을 것을 살아야 되느냐? Үл устдах зүйлийн төлөө амьдрах ёстой. 우리가 이 땅에 살면서 Бид нар энэ ертөнцийн 우리 амьдарч байгаа. 유혹한 인생의 사람도 많고 Бидээж бидрийг уруу татдаг 안 보이는 юм. 것도 많습니다. Нүдний одоо хүсэл шуншууд маань байж байгаа. 보이는 대로 다 하게 되면 Тэдгээр зүйлүүд одоо надтай нүүр тулгуурлаа гэж бүгдийг нь үлдээд явах юм бол 결국 무슨 삶을 살게 돼요? эцэг өдөндөө ямар амьдралаар амьдрах болох вэ? 사사 삼성과 같은 Одоо самсантай адилхан 그런 삶을 살게 тийм 됩니다. амьдралаар амьдрна. 우리는 За бид нэр 사사 삼성을 통해서 самсанаар дамжуулаад 세 번째 3-р 절제하는 삶을 살 수 있어야 합니다. одоо өөрийгөө яах нь захирч амьдрах хэрэгтэй гэсэн. 사사기 13장 Шүүгч 13 5절을 보도록 하겠습니다. 13-ийнхаа 사사기 13장 5절 13-ийн 5. 같이 읽도록 하겠습니다. 13-ийн 5-ыг хамт уншъя. Өчигдөн чи жирэмсэж хүү төрөлөх болно. Тэр өвгөний тэргүүн тонгорох үргэж болохгүй. Учир нь тэр эхийн хилээ байхаасаа бурхан зориулагдсан тусгаарлагдсан назир хүн болох юм. Тэр филистичүүдийн гараас Израилийг аварч эхлэн гэж хэлв. 사사 삼손에게 За Самсон 힘이 있었던 이유는 뭐예요? за хүч байсан шалтгаан нь юу? Одоо нууц нь юу ах нь? 삼손의 힘의 근원은 뭐냐면 За тэрхүү Самсоны хүчний одоо ундраг нь юу вэ гэхээр 머리 삭도를 대지 않은 одоо тэрхүү өөрийнх нь тийм ээ толгоондох тэрхүү үс нахнаа нь одоо тонгорол үрж болохгүй. 무슨 얘기일까요? За юу вэ? 사사기 16장 Шүүгчд 10, 16 19절에 보시면 16-гийн 19. 사사기 16장 Шүүгчд 16-гийн 19절 20절 19-20 같이 읽도록 하겠습니다. за хамт уншия. Өнөө хэмэгтэй Самсоныг өвдөг дээр унтуулж нэгэн хүнийг дуудаад толгойн 7 туг усыг нь хусуулсан. Самсон суларч султай хүчин арилжээ. Өнөө хэмэгтэй Самсон дээрээс чинь
Филистичүүд гэж бахирав. Самсон нойрноосоо сэж би өмнөх шиг гарч явсан бинээсээ тэднийг таягдан сэгсрээ хэмэв. Харин эзэн түүнийг оргисныг тэр мэдсэнгүй. 자, 사사 삼손에게 За шүүх Самсон 큰 힘이 있었습니다. ашиг хүч байсан. 근데 Тэгвэл 16장 19절 20절에 보면 16-гийн 19-сараас харах юм бол 여호와께서 떠나셨다고 했어요. за эзэн түүнээс одоо түүнийг орхичээ гэж 힘이 없었어요. одоо хүч нь байхгүй болсон байна. 그 힘의 근원이 뭘까? Тэр хүү хүчнийх нь өндөр юу болох нь? 머리였을까? Тэр хүү өөрийнх нь үсээс нь? 뭐라고 생각하십니까? За үс гэж бодож байна уу? 머리를 미니까 힘이 За 없었다. үсгийн дэмэ хусчин чинь хүч нь байхгүй болсон. 그것이 아니고 Тэгж 순종입니다. 순종. одоо тэр байдал гэхээс илүү дуулахгүй байж. 사사 삼손이 За шүүх Самсон маань 머리에 삭도 되지 않을 때는 어때요? одоо тэргүүндээ дэмэ тонгороо хүргээх байхдаа ялаа 큰 힘이 있었어요. их хүчтэй байсан. 삭도에 머리에 삭도를 대니까 Тэгтэл одоо тонгороо хүргэсэн чинь 힘이 없었어요. хүч нь байхгүй. 무슨 Юу 얘기입니까? гэхээр 하나님께서 하라고 하신 일을 했을 때 за бурхны хий үүлд гэсэн зүйлийг үйлдэх үе 그때 тэр үе 큰 능력이 임하는 겁니다. одоо маш их хүчээ авч яадаг. 하나님께서는 Бурхан 하나님 말씀을 순종하는 사람에게 함께 하셔요. бурхны үгэнд дуулууртай хүнтэй хамт байдаг. 하나님 말씀에 순종할 때 힘을 주시는 겁니다. Бурхны үгтэй хамт байх юм бол бурхан хүчийг өгдөг. 하나님 말씀에 순종할 때 지혜를 주시고 Бурхны үгэнд дуулууртай хүнд бурхан мэрэгүү ухааныг өгдөг. 능력을 주시는 거예요. Хүчийг өгдөгөө гэж. 하나님께서 순종할 때 Бурханд дуулууртай байх юм. 사삼손은 Шүүх Самсон 정말 큰 힘이 있었어요. үнэхээр их хүчийг өөртөө одоо бий болгож байсан. 하지만 머리에 삭도를 대고 Тэгтээ тэргүүндээ тонгороо хүргээ 하나님 말씀에 순종하지 않아요. бурхны үгийг зөрчих үе 그때는 어때요? дуулуурдаггүй байх үедээ ялаа 하나님의 능력을 잃게 돼요. бурхны хүчийг алдах болдог. 우리에게, Тэгвэл бидэнд 나에게 надад 하나님의 능력이 임하게 하길 원하십니까? одоо бурхны хүчийг өөртөө авахыг хүсэж байна уу? 나는 왜 하나님의 능력대로 살지 못할까? Би яагаад бурхны хүчээр тийм амьдарч чадахгүй юм 혹시 бэ? 그런 생각을 하신다면 За магадгүй та ингэж бодож байгаа бол 나는 얼마나 하나님의 말씀에 순종하는가 생각해 봐야 합니다. би гэдэг хүн хэлцээрээ бурхны үгэнд дуулууртай байгаа болоо гэдгийг эргэж харах хэрэгтэй. 배운 말씀대로 얼마큼 살아가냐는 거예요. Сурж байгаа үгийн дагуу хэлцээр амьдарч байна гэдгийг бодох хэрэгтэй. 상황이 안 되니까, За нөхцөл байдал 시간이 안 болохгүй 되니까. байна. Цаг хугацаа болохгүй байна. 환경이 안 되니까. Одоо тийм ээ яасан ч болохгүй байна. 그래서 말씀을 순종하지 않습니까? Тэгээ шатаглаад өгөн дуулахгүй амьдрахгүй байна. 이유가 어떻든 Одоо шалтгаан ямар ч байсан бэ? 하나님이 여러분에게 능력을 주실 수 없어요. Бурхан танд одоо дуулахгүй байгаа танд хүчийг өгөх боломжтой. 하나님의 능력이 여러분에게 나타날 수가 없어요. За бурхны хүч тань дээр ирэх боломжгүй. 왜요? Ягаад 말씀에 өгөн 순종하지 않고. дуулахгүй байгаа учраас. 삼손이 순종하지 않아. 순종했을 때는 힘이 있었지만 За Самсон бурхны өгөн дуулууртай үедээ бурхны агуу хүчийг одоо идэл амьдарч байсан. 순종하지 않을 때 어떻게 Тэгтэл дуулахгүй болох үедээ яасан бэ? 결국 Эцсийн үр дүндээ 힘을 잃게 됩니다. хүчээ алддаг. 우리의 삶도 За 돌이켜봐. бидний амьдрал ч гэсэн тийм байх үгүй юу гэдгийг эргэж харах хэрэгтэй. 그리스도는 정말 힘있게 사셔야 합니다. Аврагцсан христчэн хүмүүс үнээр хүчтэй амьдрах хэрэгтэй. 특히 교사분들은 Бүр онцгойлон багш нар 아이들에게 본이 되어야 하고 хүүхдүүдийнхээ өмнө үлгэр одоо жишээ олж амьдрах хэрэгтэй. 더욱더 힘있는 그리스도인을 살아가야 합니다. Илүү хүчтэй Христ итгэж хүний төр төрхөөр амьдрах хэрэгтэй. 삼손의 힘의 근원처럼 За Самсоны тэрхүү хүчтэй адилхан 말씀에 순종할 때, өгөн дуулууртай байх юм бол 말씀대로 살아갈 때 үгийн дагуу амьдрах үед 그때 나에게 하나님의 능력이 임하게 됩니다. тэр үед л бурхны хүч надтай бууж ирдэг байна. 두 번째, Хоёрдугаар 하나님의 능력이 임하게 되는 건 어떤 거냐? бурхны хүчийг авахын тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр 16장 28절, 16-гийн 18 29절, 19 30절까지 28절부터 30절까지 같이 읽겠습니다. За 16-гийн 사사기 16장 하른냄 고천 28-аас 30 хамтунши Тэгэхээ Самсон эзнийг дудан эзэн бурхан намайг санам сойрхож өө бурхан минь зөвхөн энэ удаа л надад хүчийг өгөөч би хоёр нүднийхээ төлөө филистичүүдээс ганц л удаа өшөөгөө авъя хэмээн гуйв. Самсон луугныг тулж байсан голын хоёр багны нэгийг нь баруун гараар нөгөөг нь зүүн гараар тулав. Тэгээ Самсон филистичүүдтэй хамт амиа алтыг хэмээн өгүүлж хамаг чадлаараа түлэгсэн дотор нь байсан ноёд болон бүх арт олон дээр дугуун нурч өнөв. Ийхүү Самсон өгтөө алсан хүмүүс нь түүний амьд байхдаа алсан хүмүүсээс ч олон болов. 삼손의 힘의 근의 두 번째는 뭐냐? За тэрхүү Самсоны хүчнийх нь одоо нууцын хоёр дахь шалтгаан юу вэ гэхээр 삼손이 죽을 때 Самсон өгөхдөө 살았을 때보다 더 많은 사람을 죽였다고 했죠. амьд байхаас илүү олон хүнийг өнөөгөө гэж.
삼손에게 새로운 힘이 생겼습니다. Тэгээд самсан яхны шинэ хүч бий болсон байна. 힘을 잃었던 Одоо хүчээ алдсан. 불순종을 위해서 힘을 잃었던 삼손에게 Дуулалгүй байдлаар дамжуулаад хүчээ алдсан самсан 하나님의 힘이 다시 임했어요. Бурхны хүч дахин ирсэн байна. 언제요? Хизээ 죽기를 각오할 때. одоо үхнээ хэмээн одоо шийдвэр гаргах үе. 하나님의 일을 할 때 Бурхны ажлыг хийгээд 죽기를 각오하고 одоо 기도해요. нэгсэндээ үхье гэдсэн тийм сэтгэлийн шийдэлтэйгээр залбирч үзээрэй. 내가 하나님의 일을 하는 데 있어서 За Бурхны би энэ ажлыг хийх гэж байна. 이런 부분이 부족합니다. Одоо надад ийм тал маань дутууд 이런 부분이 байна. 힘듭니다. Ийм тал маань надад хэцүү байна. 이런 부분이 어렵습니다. Ийм зүйлийг хийх хэцүү байна. 그래서 안 됩니다. Тиймээс болдоггүй. 이러면 하나님이 Ингээд дуусгах болохгүй. Тийм 그럼에도 불구하고 тэгсэн ч одоо 하겠습니다. хийя. 이런 부분이 부족합니다, 하나님. Одоо Бурхан минь энийг хийж чадахгүй байна. 이런 상황이 안 됩니다. Ийм нөхцөл байдал тулгараад хэцүү байна. 내가 Тэгсэн ч 죽기를 각오하고 하겠습니다. би одоо үхэн гэдэг шийдвэр тавиад 나에게 хийя. 능력 주십시오. Надад хүчийг нөгөөрэй. 그때 어때요? Тэгэх үед яг уу 삼손에게 самсан 하나님의 능력이 Бурханы хүч 임했습니다. буусан байна. 우리가 성공적인 삶을 살기 위해서 필요한 게 뭐냐? Тэгвэл бид нэр амжилттай амьдралаар амьдрахын тулд бид бүхэнд хэрэгтэй зүйл юу вэ гэхээр 삼손에게 임했던 그런 힘이 우리에게 임하게 하는 방법이 무엇인가? тэгвэл самсан гэсэн шинэ хүч биднэрт бас ирэхин тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр 하나님의 일을 위해서 Бурханы ажлын төлөө 각오하셔야 합니다. шийдвэр гаргах хэрэгтэй. 어떤 상황에도 Ямар ч нөхцөл байдал 어떤 тулгарсан бай. 환경에도 Ямар ч орчин бүрэлдсэн 내가 бай. 꼭 하겠다는 Би заавал хийх болно. 하나님께 힘을 구하는 Бурханаас тийм хүч авах 그런 хэрэгтэй. 마음이 있어야 돼요. Ийм сэтгэлтэй болох хэрэгтэй. 죽기를 각오하는 마음이 있으면 Үгнээ гэдэг сэтгэлийн шийдвэртэй очих юм бол 할 수 있습니다. хийж чаддаг. 왜 수요 말씀 못 와요? Яг урдгийнхаа үгэндээ ирэхгүй байна уу? 왜 구영모에 못 옵니까? Яг дүүрийн нөхөлтэй орцохгүй. 왜 교사교제 못 오고? Яг багшныхаа нөхөлт идэвхтэй 왜 орцохгүй. 일요일에 늦게 옵니까? Яг бүтэн сайны өглөө хоцроод байна уу? 각오하지 않잖아요. Сэтгэлдээ шийдвэр гаргаагүй учраас. 죽기를 각오하지 않잖아요. Одоо өгсөн чи яах вэ гэдэг тийм сэтгэлийн шийдвэртэй байх хэрэгтэй. 그러면 할 수 있다는 거예요. Тэгэх юм бол бүгдийг хийж чадна. 여러분 성공적인 삶을 살고 싶으시잖아요. Та өнөөр амжилттай амьдралаар амьдрахыг хүсэж байна уу? 하나님 삼손에게 임했던 힘이 우리에게도 임하길 원하시잖아요. Бурхан дэрхүү самсан өгсөн хүчийг би ч заахыг хүсэж байгаа тийм ээ. 죽기를 각오하시고 Тэгвэл үхнээ гэдэг сэтгэлийн шийдвэртэй амьдрах. 하나님은 그런 사람에게 Бурхан тийм хүн 힘을 주시고 хүчийг өгдөг. 삼손을 통해서 우리가 Самсанаар 생각해보면 дамжуулаад бид нэр бодох ёстой авах ёстой сургамж юу вэ гэхээр 선택받은 것이 결코 성공적인 삶을 보장하지 않는다는 겁니다. нэгсэндээ сонгогдсон байлаа гэд амжилт гаргана гэдэг амьдралынх нь яг нь баталгаа биш гэсэн. 구원받았다고 해서 Аврагдсан байлаа гэд 하나님이 잘하게 살 수 있다는 게 아니에요. Бурхны хүүхдийн дүр төрхөөр тийм ээ амьдрч чадахгүй. 삼손이 실패한 경우가 За 뭐예요? самсаны алдсан шалтгаан юу вэ? 삼손이 실패한 이유 Шалтгаан нь 자기를 위해서 살았기 때문에 өөрийгөө төлөө амьдрсан. 자기가 좋은 거에서 살면 실패하게 됩니다. Өөрийгөө дуртай зүйлийг мөшөж амьдрах юм бол алддаг бахна. 구별되지 않으면 실패해요. Тусгаарлахгүй хамаа л алддаг. 절제하지 못하면 실패합니다. өөрийгөө захирч чадахгүй бол алддаг. 우리가 성공적인 삶을 살기 위해서는 За бид нэр амжилт гаргасан үнээр сайхан 나를 살게 하고 өөрийгөө төлөө амьдрах биш. 내 안에 사시는 주를 위해서 Миний дотор амьдарч буй миний дотор байгаа эзний төлөө амьдрах хэрэгтэй. 구별된 삶을 사셔야 돼요. Тусгаарлагдсан амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 절제된 삶을 사셔야 합니다. Тэгээд захирч өөрийгөө амьдрах хэрэгтэй. 그게 그리스도인다운 성공적인 삶을 살 수 있는 Энэ 방법입니다. маань бодтой одоо жинхэнэ христчүүний амьдралаар амьдрч чадах амьдрал ахна. 그런 삶을 사는데 힘들잖아요. За ингэж амьдрах хэцүү тийм ээ. 힘이 필요합니다. Хүч их хэрэг болдог. 삼손이 힘을 얻을 수 있는 방법은 두 가지예요. Тэгвэл самсаа хүчээ олох арга нь хоёр дахь. 뭐예요? Эвлээ 순종입니다. дуулууртай. 말씀대로 살아가는 겁니다. Үгийн дагуу л амьдрах. 그런 사람이 하나님이 힘을 주셔요. Ингэж одоо ийхүү амьдрч байгаа нь бурхан хүчээ өгдөг. 두 번째 뭐예요? Хоёрдугаар юу вэ нэ? 죽기를 각오하는 거예요. Өгсөн чи яг уу 주님의 일하는 데 있어서 шийдвэртэй амьдрах хэрэгтэй. 죽기를 각오해보세요. Эзэн таны амьд одоо ажлын төлөө бол өгсөн чи яг уу 하나님께서 임하셨던 힘이 бурхан тэрхүү өгдөг хүчээ 우리에게도 임할 수 있다는 겁니다. одоо яхнаа биднэрт тэрхүү самсан өгсөнтэй адилхан бид нар ч гэсэн өгнө. 삼손 사사. Одоо шүүгч самсан 우리가 이걸 통해서 бид нэр энэ хичээлээр дамжуулаад 내 생활을 좀 돌아봤습니다. өөрийнхөө амьдралыг эргэж харасаага өсч. 여러분이 많이 교훈이 되고 За та бүхэнд маань их сургамж болоод 삶의 힘이 되었으면 좋겠습니다. амьдралд чинь бодтой хүч болон тусаа болоосаа юм өсч. 기도하고 마치도록 За 하겠습니다. хэлбэрээ дуусгая. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бэлхэн дүүрэн амьд өршөндөө бурхаваа баярлаа. 우리를 구원하시고 Биднийг аварч 하나님의 자녀 삼아주시며 бурхантай өөрийн хүүхдээ болгосон мэлээ. 영원한 하늘의 소망을 받게 하신 것 감사를 드립니다. Мөнхийн diwaжингийн найдварыг тэн амьдарч чадхаар болгож өгсөн талархаж байна. 이 땅에 남겨진 이유는 Энэ дэлхий дээр үлдээж амьдраж байгаа шалтгаан маань 우리 육신 남은 때를 하나님의 뜻대로 살기를 원하신 줄 알고 있습니다.
Бидний бие махбодын төлөө биш ээ гэдгийг мэдчихэж байгаа лээ. 구원받은 이후에 Аварцнаасаа хойш 하나님 자녀답게 삶을 살 수 있도록 도와주시고 Бурхан таны хүүхд болсныхоо Бурхан таны хүүхдийн ёсоор зүй зохистой амьдрахаар тусалж өгнө. 그러기 위해서 나를 위해서 살기보다는 Тэхийн тулд өөрийнхөө төлөө амьдрах гэхээс илүү 주님을 위해서 살게 하시고 эзнийхээ төлөө амьдрч 우리가 구별된 삶을 살 수 있도록 도와주시며 тусгаарлагдсан амьдралаар амьдрахаар тусна. 모든 일에 절제할 수 있도록 인도해 주시기를 원합니다. Мөнгө хийх зүйл дээр өөрийгөө захирч чадах хүчийг өгнө. 그리스도인의 삶을 살 때 어려울 때마다 Христ итгэж хүний амьдралаар амьдрах үед хэцүү нөхцөл байдал тулгарх бүрт 하나님의 능력을 받을 수 있도록 도와주시고 Бурхан таныхаа хүчийг авч чадхаар тусална. 그러기 위해서 하나님의 말씀에 순종하고 Бурханыхаа үгэнд дуулууртай амьдрч 하나님의 일하는 데 있어서 주기를 각오하는 마음을 갖기를 원합니다. Бурхан таны ажлын төлөө өгсөн Яховын сэтгэлийн шийдвэртэй амьдрахыг хүсэж байна. 전국에 있는 교사들 항상 기억하여 주시고 Орон бүрт байгаа багш нарын маань дурсан санаж өгнө. 이들에게 더욱더 하나님의 자녀다운 삶을 살 수 있도록 도와주시기를 원합니다. Бурханы хүүхдийнхаа ёсоор амьдрч чадхаар 이 시간도 함께해 주신 것 энэ 감사드리며 цагтаа хамт ээж үжаад талархаа. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 네, 감사합니다. Баярлалаа.